boki mago saba na te biringa te bali na nili toke ta ikuigota kono omote gara ganda buo sobo injarake maboko wabuya ukimu eko imburu amanya keke so lebi hitara bikonga komoranje emereria ende tubasungu itoyo mina sengenje binto bia kongire omoya abakristo tiga tusikane umuntu nabanga korane mirimo yemeke mokore naki musike oyo kuri mecho tari wingenjari abe tari mecho oyo ragende echo tasigire ngora abantu mugocha abantu banda abe mirimo meke mwata no ne mirimo ya is very important no umuntu ukora byasigete ono umuntu ukwabuza sigete mirimo ine ngakire tari ngenjere abe taye kora ngakire kana asa ya kusarika igono ena ba maraba ita ba kwen jipigi onye pataiyo karkenda ba Kristo nduko nyara ba pare gitutagete ikere na bono for example ba korang konya sana sinya tali ali ngorora nga abantu abangi kutango bakuri kini ba korang jipigi ga ya omnya tali kwanya ro muntu ko to kwarenge ba ro muntu to bate ba nyata ba ta nguyera to ikachita ikange sana ojare kwaera tango gara goteke gari gukora kiriya senge ndubanya umuntu yabikire pigipigi koro nabangwana abeji pipira bakara baremereri umuntu akuburi umuntu kumurukira umubegera ko bochabo erateka na ukumya ko mareta nyagatari obwena ana bandikeke nabwo umuntu kete yani webekere to bochabo ngaburi umurunga turi maremereri akipa guriga fata bona to kare memeri nenki turakore ebanda ngiri mokongo nyobo mabona ragati amboke kore ngaki yemere ba karane miya usinemebe so yemere ba karane miya yega netie tuba masikani abo aliyega ne tali toko basako bangenda kyagara manda bange bakwewa bakanyoro muntu matenda ngiro byo tunuke aro bali ko karane kara na tire zina asirire na jiti Nairobi ngasira sina ariko kya ngabeke galikana karangiri muntu ebi ngira bakasige era ukwira bakasige tamanye bakumisana ngakumba sana kwa nanganga na asirire na wanjoka nega na satia maguta kumbe baraba manye agokonya barangi bagoje batokonya toikase tutagete lakini abantu bande bayire ibagerio yoko bakara bobe yoko banyenya yoko bachaya uyo wano go chaya madiro musacha bumuntu gete no da tumu abo muntu gete usina kyo murambi go chabanya baro si family chao ono ramu cha ndekale mu muga kunyarebe bali amagoso bono tukubasabira sinjira awo kegara kerba koroyo mwabo yorenge ga igo kule barabo ko rambu yabararore bono aro bakwe basanga nke mambina baranyaro ko nkuiborore umurangari umururu wepigipigi njonkonyo boda boda ngiri nyagatari atebe yaya njire mwasere gotongenta bono diabalo keke yambere nyomba ngiye kubwata munduku kule kulende tukubasabira abakristo tukubasabira nganyasaba lende naende gento kinga bunekeiga nge basakoba anywhere nanda abakristo tsayimo anyenga kinere tukali tukosaba abakristo this is the time tukosaba ibintu byabere bano tuikoranga nga ibintu birochie ibintu byabere injira gete abakristo I don't know gose ni muroche bano nje sigire to say yes or to say no bano yani ibintu byaburukanire ubugima bwa bero bakongu na ubugima bwa bero bakongu bwabera abandi babere abantu base gutwara ubururu na rumuntu ndankoremere maria umatebe yaya timbwa tibaza gisaine yangu akane ngara so akama ntinga fatu akane ngara umate fata gonda asu kwengendera ga gasu no mate jiro ubugima bwa akane ngara ya inje ngebese yane yo ono burumbu bwa tire kagenda singenje yo bugima because of stress life is so difficult now this difficult right jagara abantu bandi ba wicyura munogoro bono getinga nije ko chandete ukati no nyale ko chandete so to sabanya sasa ngaki musunte to me it's a time of darkness we should pray hard njaba kristo bane uno musasrot ngoi keranda abantu bachandegete
ngo ikirande abantu bekinjira awawe. If there is a time I have seen darkness, abantu bagote n'imicando asende abange, this is the time. Patanare renchara kimba kenengolia ebese yambulire skuru bana baseli uji skuru nini naboni gane igone bachenjera giteiga nabatebera matema shauri bachenjera giteiga nabatebe ngotande nganye lakini tiri kwira bwangu kara wana bayibara bisi abantu kiro muntu patara kingoka ndigere dirube nandi tiri kiro mwalimu ndaga tenga father, thank you for writing a letter, we appreciate and we have received it. One thing I have difficult, how can I convert this letter to meals to give these learners? I can declare a message in that, Father, thank you very much. I appreciate all what you wrote, this true. And actually, I agree with you. And I've accepted. I'm going to retain this learner here. But one thing you have not understood, how to convert this letter to be food. So one thing as you know, and then Father, please respond. So one thing as you want to respond. One of us think respond, and then I get I want to say, I indicate Okuma or our Moseli. What you are now, I told you, Father, declare one of ndino togolika kegaro kani mukristo molika mechanda konge musundu yotole kuna baisraeli kra balinga su musunda seroro bagasaba mono muntu bagitkana ningo Musa na Joshua muntu bagitkana ni nyasaye gwetera chinguru kyo kiaye yo abakristo nyasaye na turaye mpaka twikara ya isiyo mwando kegara there is darkness. I don't know about tomorrow, you don't know about tomorrow, tuma bingi kwa kibogo kia. Kuna for example abakristo ndo agakirera tukabate bina abatoko baana onye mali weka rumwa kino nyamba for example nyeta aliyeli yetu. Tukabate bwata ene chaifu. Ndo batangase tekaika. Ogo joru alibu. Mato twasije nge tokara. Ekiagara ene chaifu tulikuru bikende. Wono ndo bwati kende wono ndo kinga fata nimbate kadi ene chaifu. Nganja mali yogo. Na kitoko kwa mali yogo na ene chaifu yeyu tigal keke. Wono tuko kubudaki toega akino nyesi ni tukara mali yogo bata bana intu jiraicha. Wono arabungol rebon warbo kwa ngol rabari bamin. What is this? Yanga ndo bunu musasu budaki. What is the problem? Father barabe kabesa. Na kitoko karabon. Tusanganga fata genda kule kyokara. Wono you know wono kilo monta kwa stress. Enje kwa stress. Abantu bachire gaiga bategeta mali yogo bagitokara abantu bachire gaiga bategeta burwali bagitokara duka kitoko baenda gara tuko ba. So life is difficult, and like in the past kero kwa kanyore kwanyore kene chai yale the chipesa kwanyara kwa kwanyara abantu. Nowadays there is nothing like that. You treat montone na chai ingabunu monto kwibasa kwa watu guta. So obuk mabwa kongira ba Kristo tora sumu sundeme na sumu sundoyo iga mondora to kwanya ningo na sta to kwire sara gete every day yo kubori ya saa to borabu because we are in darkness, total darkness. Ya saa to borabu go say at the end of the tunnel ndonyoro kwanya gete people are crying abantu bakora gaiga kama kandi gacha ga so marata ri ga ndebina fata ngobo kima angoli inki kumbe kamwana kangara ngeke ikara geta kalete kametero ranchi goro akaenda ngakene ngiyo breakfast ngiyo bono mono yege ndache ro ko chikana sinde ngakeke ngobo kumona muna kingo karangi to kama amate ngara ngene krasi ime manya ko kara asa ko ranga ya injali ndiye bono kyoka kamurangiri bono ki aye ngero mono ikende abantu ko chemba na mimi pika mwana kia ande tunataka feeding program ya mwana kia so mama kongate anagro kuli abana ngana kimenyete bata tata mama tata go jabutuko kumaka go sina ki ndagana mapema wana baka bakali michiga ya ngoro bibi sete tekia ka mapema ngumusaboli banga na kitamo baba be era baka na bungu ngenta bali abalinge pali shari
Toro no share. One day father bitu bya kongi. Ogo sabua okuri nyamagwae Paris gosasima ranjingo ikiri umungina akakiti akoganyite. One day father le kora tobeka natura abera wikona saa 10 ga kumenya kwenda. Singe jitoko genda inka mapema ngoza buri. So tigabora irake yaduma kwenda. So life is so difficult to everybody. We pray that God will intervene. God nyasa intervene egere ende tokonyina bara ibet kol kabul kamorante twajandike. We are suffering. Intervene. Do something. Our leaders alimororo might go say like bara intervene lakini in any level the simplest way you can do to intervene. Life is so difficult. Ina wana wa Kristo lero nono kwenda kurwa gusongo okora ke sabu magutango to kare ono kwa ke sabu kera okanda uchia aspa kapmira maguta 500 lero okora gutuma gose ili bwe amana wetani. What's happening? What's the problem? Wakati mwa kande tirisukali kana nywele cha lero mwatigire mwande na itu ndul konyo ono ngati mwana kia mwakande tiri maguta inga ngare na karangere binyeniga lero mwatigire ono ngubiti mwana kia kwa boli ngaki mwanda na itu ndul kolia ono twese to kwera mo amen. So aba Kristo mo bwa kongire na bobora ale to borogete. You know, in psychology to whatever, when a person is stressed, the person can do anything. Stress kills conscience. So a person who's stressed can do anything. So anything which our leaders can do to alleviate our stress. Muntu the stress yao kori into kirikebe. Amra ba kori into bingom nevi. Bago ita abandi. Abara nyora abandi ni apart from utoro bukerecha ne binde. It can be also that the current situation is also contributing to the situation where we are. So, aba Kristo, to sabe, na te via baga kabali ngali nya magonga, pray, to sabe. Na ini nda tukwa aba Kristo, to sabe. Awa si ngira kwa ke sabe, ndi mutinyo na lo chagoika. Egere to saba anto bagase. Egere nda gere cheiga. Abantu antenga pate ngitoko cha kogesa. Nda gara nero. Gese to cha kogesa mbeo. Gongi minute. Gondo kweti. So to sabe imechando ngikukenda ko be menge. Amangana ngabuna aya agacha koraka na manga. Mwigwita sigete mondo yo maka line pigipigi. Abetaka ekwerende kwate bag. So akanga ko kana abangwa na mungu no bonde pigipigi. Mungu ne otanga ayi ntokara. To igwakana yolingo bure bagi yogwate. Akamote ngwate bagi yega bono. Ngende kole keke. Ngende ndige tuweza sempesa. Kwa mata bagi pigipigi ne bagi yeje. Kagaro mondo katire bagi ayi ga. Mondo katire bagi ya siringi osesiringi ya chiri bubere agende achibuli 200 agende miss bona kamwigena tatu mundu yakanda pi enyo no moingwe umuro tena ki ingi kona ndira megaiga yabona twigora ime kanyara kumbe nakamwana gakwete abekire ono akagosa kagatudanza agu ara kaliembero igere. You see, you can see bona kamwana gakwete ikibu ndira toka usenjara ya gaitete usino boruire so monto ngendete kera nyutu monto yako nyoro mwana ngenta ikiagara nabwate ntaga chikomwa. So we don't know. So such a kind of conditions, a human person, when a human person is suffering, can do anything. Suffering can lead to anything. People can start killing themselves. People can start even fighting because of stress, because of suffering. So we pray God to intervene, that our suffering, something can be done, that we get a solution. As a family ya Nyagusira, ni wana wale family ya Nyagusira. Mungu nuri nganyaro mbara kotu gori. Tenango igoro.
imete abaya akumisana is a young lady you no mwako tusabere akimuisuko no mokemono utige tugosena kibono gake bakristo tumusabere is too young to lose umwanjio pole gaki pole sana abaibuli ngai bali can sit so ocho mongno ocho mwana oyo kerokeno de como konya nero como nyokore takende no mwakoria bono mwana otaiyo young person 94 ini miaka meke sana kusema kuna bakristo gake ni miaka meke one of this was I can call him a boy because you see miaka yaye nalibono akuminyoka egere konye familia yaye akonye abana baye ndo twatigara babere abana bagacha gukina bagacha kuboli bono bagacha kuboli oyo emongomo yotigumaega where is our dad nekibona ara chiko batebi go family is very 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 bad na inde nyumotara itomonto inyera bali bago chikotera maega so it is a state of suffering which we pray that God to intervene onto ra balemi nyasaye tiga balemi nyasaye tiga ba chinguru nyasaye tiga ba go semeria ngase ayega beire watu kumagega no mwanjio amana baibuli nabana mwabo ngai bali bana mwabo tenango igo okay bana ngai bali okay mukaso no mwana minorengi kai pole na eren so pole sana isa tigabaremi nimete mwanya bantu otogotebera kini finally we leave you suffering but kanya sabaremi obama na barobo tubasabira twese bakyo twesabire teli ayo kabete amangana ibintu bigende ko bikobe bikongu because of contributing factor the state of suffering in our country is so high to sabe nyasato konye egere kero kinde gwetera se kisemi kiguru ase nyasaye kusenta nyora machibu yime chande to bwate tata no mwana no mwe mutagatifu na njira ase nyasaye tata ase kisara chabanchi yote tuwale one person from Boda Boda, one person from the family, and one person mondo yo mukuru asaba Kristo karwanga sobwango amono mukatikiso yomo seginyo mukatikiso mono yo mwaboyo mwabosire yasaba yotakara toko gwakara ngambya mono igiriria oyo Justin ulenga sega teito oberinga korkura sega teito na kwa mona senjera itagwene tebebo nigo tokubuli mona gwechinguru umwabira mamochae ilia so asobondo butakwera naboigo aba bakoretaya twabikire sama okao ngubu maine bwao no buronge bwao bororekane umunguru otoigwe tata nyasaye mbiyamano daro mwana Justin tokomusabira abana baya tigire mo rugiyoye amona baibori baye tata nyasaye nyare kubarenda unabatira se familia eria omonguru korancho toigwe bia mono nyasaye singenchweke ukubugimana mona batremoyo watereri baganga tunyare weitona na weitama mu cyaito tunyare wekorana nyasaye to munne keruturara tunyakura stu moremba samokao de familia tigirwe ni mto Justin nyasaye yagatuyerende kuranga ndo wanje kwao bari bakoretayega tata nyasaye babere nyare gonchereria nyare gocha subusu wao na kokwerere butambe munguru otoiwe tata nyasaye tugusaba nko kuria baya gocha sore kuwa yo minto Justin orarire
Tata Nyasaye tugusabire familia yae mono no mong'inoe na abaibori bae plus nyamona stage yae ya Kisi Hotel. Alafu twasabirani ne gavana yetu yaikire iga n'abamate n'abasani n'abairi tata kiro twakunyara bakugenda tokunyara niyo minto Justin tokumubeka ase nyumba yae twasabire gwetera ase omonguru toiwe. Baba, ni asante kwa yale yote umetufanyia tangu tulipozaliwa hadi wakati. Tunashukuru kwa kipaji cha uhai Baba. Tunaombea Justin ambaye ametuacha, uwe pamoja na familia yake Baba. Wala watu ambao walifanya haya Baba, wewe ndio unayejua yale ambayo utakayowachukulia. Familia na watoto wake wote tunaweka mikononi mwako. Zaidi ya yote sisi kama wana boda boda Baba, tupe hekima, maarifa, pia utupe upendo na umoja. Bwana tunakuomba utusikie. Atano mwana no mekwa machani twachira asore to kwa kami bibi to manene tweka iri mwana go chaso gusiba utata gwa mabera manna we megande mbenkera ro mwana mto chastino yo tekire kurara kurwa so we ko benso manene ntumne family Nyasaye twego tore neri yanda na kurero kongo murure ekiagera Nyasaye na ebye ko manyeto go kwa etata bia mana singe Nyasaye to kwa moeta abana sama bokai no mungina Nyasaye umanne bwo bogimana ibika kwa manyete bire biga bya Nyasaye ngana boko menya kwa ringe ko nganaiga na boigo muna kwa muirire Nyasaye raro utigira abana bwase mageka utigire mamu mwabona tato mwabo monene na abana ba mwabo bonse Nyasaye tubwa mabera niko bagendete kurira na mayanda amange tata lakini ntosemere tinga nayo muremi Nyasaye bona monene one twaguchikirote na se familia ya mumanyi oyiagate na koyerenda mono tata ekiagera na ebyo kogosemeri na ande na ichinguru no bugima tata na yenchira na inde na yeke no monene onde tayonga munayo mundo tayo munyabikwana munaye na ebyo keroti Nyasaye to no embali bakorete gekoreke igo monene nto kweruserie gesiomba Nyasaye twagotigeira ayo monene ekiagera gogototaya samariko ngana yo kuruse gesiomba byonsi ntigere twagotigeira ebyo ko monene bono Nyasaye tore mie familia yega nyagate no buya bwa Nyasaye bya mana singicho mufate ito tata bwa mabire ekiagera kwa mwiriri ngana ligiya otwarire kurwa sore na kunyo monene sise ni chingoro cheito senyo mugando wensyo monene tuisaneke neringa nerigeri nderi togokorere ekiagera twekire chinga kicheme chando monene twamanyire ngebire bige gotora so kwanga ikokonge ntori kogora ntori koni Nyasaye naye bieka twatigeiro bugimo boiga ande twasemerio monene no torae kuikekerora ache kuya abana bao bono tata kuramambi twakoboria nabo igo chibire biga togenda tugokoboria monene totiga otororera mabera ntuna abana bao bono kora ebieka munorigetie meyamanyinga Yesu Kristo monguru toiwe Nyasaye yotakara ikyo isara jitu abikira sole tukulu toiwe beterase Kristo monguru ito. Tumefika wakati wa kutoa sadaka kwa kidogo. Tumefika wakati wa kutoa sadaka kwa ajili ya kuombea ndugu yetu Justin. Basi kuna wale ambao tumeteua kwa ajili ya kukusanya sadaka na moko genda sawa Kristo iga kwa sadaka au kwa boko yule iga. Lakini wale wale bosi yoga iga mmoja mobeke sadaka bosi ina. bali baranga nsare taguchaga iga wakaro yubwate gento koimo kyo kabako iga babeke sadaka
Bali baranga gintongere gaiga. Bali bagwita buga. Ulimo kyo kabakoiga. Amoko kaenda utiruguraria. Mo beramo. Oyo magenda rura bumba muri. Enda seme. Ayo magenda aja. Enda rura. Aturanga tokoleta gutiri ngekire gaiga. Omare anda mo na dia. Coba Kristo pa ito ba? Ilang mo nagata, bugata. Mukyo kaboko na lima karora. Oy mukyo kaboko karo buat sa tao. Tira ko tiro goraji, daro ndero goraji. Oyo yo, mukyo kaboko yo. Ini bakabu ko ikay mukyo kaboko yo. Tira ko tira dire ko tira. Tunapotangaza matoleo kwa hiyo sadaka na matoleo ule wasani kile sadaka leta ulikusia hiyo Koro si jera buga, jera babuga. Kwenye wakulu ya kusangalia sadaka unaenda usia igato kwa nechisa kwenye kuolekea sadaka kwa mkulu wengine wetu walikuwa usangalia kwa lango wangu igata kwa usia ni wakulu Kalau usagre sadaka leta kuruhusia hiyo.
Ora takuja kushika twensi kwa beki ya sehemu. Ora takuja kwa mano. Biamono kwaya. Koi kirenga kieli kira yoma konyole bisio. Ebisio biko moira bakenga ya segasi ya sale. Aiga sale kali ya sale. Kira yoma gotina na igoro. Kiliyo bwato tari ko beterere wana moyo muya. Leta sinya sale linde bisio byae. Biko iri bakasibya aspoarwa. Kwaya batera. Luego tenéis brazo matoreo. Tuale gani we hace matoreo. Luego tenéis na igoro. Tuale tenéis gani vieito a solución sana. Familia itu buat kende kegeni familia. Gua bikin jera kurumainalia, kurumaina Omare Boda Boda, itu kurumatoreo, itu nyole. Isunya saya itu era de que tahun ni astuarwa. Matoreo kalau yang mau wale gani osi jiraba sa Omare Boda Boda bago itera osi jiraba bana wale sport katanya wale sirenya sa twensi. Tumealikwa sisi wote kupokea baraka.
sana tugotenda twensi iguru tugotenda twensi tutegerere Sarava min tumne ko skene kino yan chuna nya seta tum gui bionsi. Bwana upokee sala pamoja na matoleo ya dhabihu ya waumini wako, ili kwa matendo haya ya ibada tupate kufikia utukufu wa mbinguni, na huyu mtumishi wako Justin uweze kumrehemu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa. Kila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika na kwa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha Kenagika wansogalia Justin akashirikiri mne familia yae kutoka kwa request kwa kama skaria manne ngakene ya kwanza kranzio. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vibaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kweli katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani.
Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetutahirisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanda lako ulio na popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu Mairura na wakilelo wote. Mkumbuke mtumishi wako Justin Momanyi Omare ulimwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake ubikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na ukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye ndani yake Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu napata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia Kristo na Mwokozi wetu tunafuata mafundisho ya kimungu tunatubu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, takalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi tuliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kama amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolewe daima na dhambi, wala tusipatishwe na jambo lolote, tunapotasamia tumaini lenye heri na utii wa Mwokozi Yesu Kristo. Kiagorobonda Bwana Yesu, tuliambia mitume wako, amani wajeni amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu na tu imani ya kanisa lako, bali kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Abakristo bana bamboji babira abantu banganire abantu bali kubwa turumorembe yango tana murembo kristanjira ya bene iga twensi pia so kora iga Manu Nyasaye kurusi bibense Wabere Manu Nyasaye kurusi bibense otwabere Manu Nyasaye kurusi bibense otwabere. Yegane Manu Nyasaye kurusi bibense bali nigesyo abara ntu kulindagere yo munguru imwene retingo soy mwane ne otebe ngane moyoka no moyo neno bwene Esara yogotoriwa Sara yowancha Sara yowekeia Sara yogoitia Aino miyakima Uruwa ndingu salikabele nyasao Sara yogo sasima na igora sarikali igoro yeturekina sole ngo sasimande na wanchire nenkoro yonsi ingolgeti no wekana oicha sende oicha wanongonjoro nkoro muya. Wala ambao ni Wakatoliki, wale baraba Katoliki wanchire ne Kristo waicha siku mwenye mtakatifu asitire libere na ile tocha so wango koro sijara kwa Yesu
sienjera gwe ngari twara sikitangani ngoja sobo ambo le bakada komponenta katiu
ase daika yemo iga togotenena igoro twakire Nyasaye mbuya ase ogotokorera yonsi amaya tokore wiki bono kwaye kola ase yemo iga ntoenda mono Nyasaye mbuya wimbo wa shukrani. Tuombe. Ee Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako Justin. Tunakuomba umjalie aingie katika makao ya mwanga ya amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu awe na inwe. Nyasaye mutakarabu sina kubalenda tata no mwana no moyo mutagatifu. Magana murembo Kristo misa yairire. Ni misa yaira ikarasa ngo bono lende. Thank you very much. Misa ya bono yaira lakini hata program tatea. So singependa kuchukua muda mwingi. Ikarasa wa spole. First of all, let me take this opportunity to recognize the presence of our Governor, Your Excellency Governor Simba. Welcome in our midst. You are our beloved son, and then haya yote ambayo yametendeka, najua ya kwamba as our governor, you will not leave a stone unturned. And then finally, Governor yetu
I consider you as the senior most leader, John. By the fact that you are the governor of Kisii, and when you compare Kisii and Nyamira is small, Kisii is bigger, so I believe you talk on behalf of all of us here in Kisii. Request you kindly that as you talk to other leaders, especially the president, tell them the drive is so bad. People are suffering. I'm sure because he's not in touch with us, with many of us, somebody somewhere is cheating him. So if you could at least tell him, hii mambo ngine ya kusumbua watu, tunataka to settle, tufanye nini? Watu wameteseka, people are crying, please our governor. May I request you kindly, as they are trying to convince him using other means, please take a phone call. I know you can receive your call. Mwambie Kisii and Nyamira, things are not good. People are suffering, and because of the suffering of the people, we don't know what will happen. So I want to take this opportunity also to break the protocol and invite our governor, who will again, because of rain, say something small. God is good. God is good. Paul and no chembra ya chile father. Nte tengire taike moyoka. Itangani ndu engora ya which is a family. Asomo swati ulio tigaire. Na abasandi ba Justin. Konyora balimo korona barobwegasi. Nte tenga Paul. Esengencho yoko musiria. Mumanyi abaiboli boigo pole tafadhali ninyika mbona umesimama hapo ndani na mvua iko kule nje au nimesimama Father kwa randi bia sana na lenda etekwege nanga kiromo mtoigo kurandi yoko mkwa mosoe koroi yen tege tangani ninta etenganchirane. I want to agree with you. Life is becoming unbearable for our people, not only the Kisii, this country. And that's why we want to ask the president and his team that reconsider your position on the finance bill. That one, you will help our people. And this one, we're hearing it now from the clergy. It's important for us to hear the voice of the people. Again, to Kende, which I want just to mention. Father, you just mentioned here. They can again take a sign. There is no way we can have a government hating one criminal who is terrorizing young people when they are doing their business. Mumbroyo, I have quality of month. Agaiki ukurepi pigoro. Agansa. Go, can you name me on a town? Sabaskali bakolete vale. Negen take it, but in there they will promise na father one. And we want to make this promise. Ekera wana siasa ambaro orbago tumia. Ebi bago bitali bigendi pigi. Yani, Father, bantu bali batanya kwigena siba no mugaba nande ngabo sumuni bako lijoboke no kubekera abana abandi abake baita abande erege ntekebe umroyo abana bae nabake umwe tonye na accident kangara benga ki accident gendi mora chipigi kaki mobserve traffic rules. But when the police they are required, we want to ask them the time to bring to book this one criminal who is known. Ekebage kige wita banaba ekebwata chi warranty satu.
He has 3 warrants to arrest. Abasikali bande baimuka bamubeka gari ya ebi. Batarana barabo barago baba akibesa. Kerba bayire kibesa mugaso bacha guita abana bande. Abantu bayitonda etembasa. Sengenje bro. Sengenje bro. Abayishimiwa mbale babere tutaite tubolinga iki batige cece nyinge. Obunobo limabomo tubwakoreki bwakire. Abantu baito tigatusaba omulende. Abasaye moba nongolo. Tiganya saye arwege siumba. Oso wanje kweno. Nawe atama mangana yango chakuba kwani. Moko nganje nterega mwengo liye de moko neke ose amuntu atwerwe komole atwerwe tiganterega ntebe abantu baminto egasi enene tobwate nseye nokoa hope asa abantu bamenyete lakini abasaye beche pilipi ndaye togotera nainwe manyanga mtu akolete esako ebwate bonus around 8 million lakini esenge ncho yenda mwa enda mwam father ndaje ngote binolega enda mwam na nyolire bwata sabarai bali bachorire bali barurobis enda mwam enene enda mwam yani mpaka huko mingenda mwam mali to yana ko enda mwam nereke yo lakini enda mwam abantu baito bwata barai ere mbemona ngoma sabanga ki ga kiso wanje kwenu aba Kristo tusabirani tigo enda mama abantu bwate abiku goita ndi gusandu kulimo abantu amito kubasaba mwezi so wanje kwenu ndimo mugabane egas twansire kwanza kujora makoleto ebasa ya bana baito ukonyo wabale nasaye kama nche wiki ngoche kiere konsensia yokorosi supplementary jaera na boibo abasa na bateminga ki na abangina chibe sanchire account ya bekire ensemo 20 million chibiashara Mindabirepa pada inkurandiga igamu mwako ga kilo siembiombe onyole chibe sanke okore biashara okore oiro mane school lakini mnando mugamano ino ntaite ko promise omwako naye tawa MCA yana shilingi milioni 135 kile wote milioni 3 tie basa omwako muya Koena nani milioni sana kile wote that's 225 million kiemasa ngende kumyo mwana kobera isiko mwana taba siko tikara isiko tikatwira abane school tiga father yikama ruba alyogo saba omwana bakole basome ana ndiko badenga no ega bali kwa nene otende basari yae gogole abana naimwe kromwachire school tiga abana basoma abasacha mura mutiga abana abaiseke basome okuna ko saba kwana abana abaiseke bagende school nali kaege sakukira abemona omweli mbre na role ya children's
ntagitentebe ebintu ibe abana boda boda ekere kebage kekego itabante town kyaro siri ekyo mukyabantu kusiko na batano babiri inchene gabana na rule 300,000 mumubuate It is raining very serious. Na sauti haiko. Oh. Bueno, tú te crees que va a cambiar, te entiendes, me da cansado, si puedo hacer eso.
Enda shule. Yes. Ndote Braya ile zake. Asa Marina Gorgona, the Cadagas, the German, assistant, Justin, yeah, Corregas. Mkuna na Boda Boda tu arenge na Justin. Itu araba mana makon. Lakini kwa sababu. Yes. Nasaan yo nama itu. So, bagaimana tu? Apa? Bagaimana naro sama tuan? Omare Boda Boda yang terkiaman. Nando ni ada yang kena itu apa rumah cipi. Onye chas ni naro orang ingat kuasa tahu ni itu Omare Boda. Kuasa mire Omare Boda utuh. Itu tadi nando ko cokoyu yang tuh menek nando ke ganda. Igo ase muna abana kizoter. Itu awak temangan mangga rakini itu asa angker itu kan doaga. Itu aku datang nando. Iya bos kore dawana. So nando tu awak kira dawana itu. Koran cek. Musuh dia muna gua akuan rego. Nero nore Omare Boda. Igo kora kore go teraga ngambil mono. Heran nore kita aku denderawan. Di bagian di tadi rasa zaman apa? Kalau kan Lanche on behalf ya Barundi municipality ya si wale wamejaa hapa ndani toka saa hii. Una kazi hapa bwana utoke. Kama una kazi utoke. Eka si tena ndio ndio. Ama tangu kwa beke. No mara na jamaa ni ukolo sema ndio jamaa. Ama tangu kwa beke. Tena ripeta. Bisa mwenyewe kama mta. Ini kwa beke kama mta. Itu gua ada kok. Istima ya ajire. Kono mara tutakera tamunoto. Istima ya ajire. Lanche kwa mambia ya Barundi municipality. Kama dia tanto kudan escrever humano. Oye. Basi ndio tamani katika. Katika mali. Huko kwa Justin huko ni pigo kubwa sana. Sa Barundi municipality.
mungwano yo kwa kwete. It is because of our leadership. Iri tuwa banyene, tuwa chore tu, mababara. And it is good that Mogavano Kwandra nan 300,000 yaro. Do the type best. Make about it to Kubua. Mongwano, the price which is paid to Aba sigari no ba make about it no Mugavana kwa. To manyete. Meeting Jones ba very ba okora. A week yega a gosoa. Ba planet ba to what at town. Lakini nene pada nena na bijaga iga whatever na tuan chane tuba abere. Kuba abere tore lakini to kweva. Magana na makongo. Nyasa ora ba abere. Na ito ba abere lakini to kweva. Goto ko saba abana boroboro be municipality mwes kudumisha amani magana yetu seji ara kia kebageti. We promise you, Your Excellency Governor, within 4 or 5 days tuamobuati na ndeka rikoko mobuata serikali ngoto eresere konyenki ekogera etigere tekebageti gegwero around town gego chago ito mongwani because of rain. Kindly ngachere ndangerio mochema ngwe sub county ya Bubasi akwa neri ngane morio where's mireri Your Excellency, just nyoyo into kwa mujiste miaka kwa tere meko kwa mujisa kamanya akaroraga bintu mbibu ya akaenda kuriki manga yabe pasi mba ke ba eki kiro mwana mwana kono te to ko ya pasi Autora anda mangana yung mga norinunda mamoisyo maka naomba na tayo mga na to kapane tina karatika itu irento bugani tandanunda to mamoisyo ta ngaba na Your Excellency na wate ya doi ko tika kono wato iri ki rapaz no ter mai au ne timu ya nete naomba na ante ba na tumu ave to kamo nyora tu doi ko mo eri serikali na itu gati bila mana mau kau nama ada apa? Okora, kalau mungkin noya itu, na cieknya kita. Kita His Excellency the Governor, asal supporteri atau itu, akakor CT scan, necibesnya kita cek roughly like 40,000, na roti temen. We thank you for that, Your Excellency. Now, Chairman Navarabu, within the municipality, for this coffin, we thank you guys. You can salute. Thank you. To the family, sisi tutasimama na nyinyi mpaka tote nena yenu mpaka dakika ya mwisho. Tutatembea na nyinyi kwa zile agenda mzuri huyu kijana alikuwa nazo kuja kwa familia yenu. Kote matore tobi kirani. Thank you. On the back to you. Mike. Bravo. Abantu baminto nande mbiyo. Nawe agitanga ntubwa tega bana itoga. Umanyote ebinto mbiya saleka lakini bono mko babire. Umumurando bwa to Bubasi ko kusimbarati. Mumanyote bo. Mwanja iwe riso. Wena ntwa Bubasi ko yo nta joliru auja ka ko iwe bichara. Tuanje.
Goika tumurende. Naba murabari. Eke bago kiri goika gekoreki. Fata nguote banga tumuabere. Joti no chinga niche muabere. Yani ngakia goito montona ram tumuabere. Eto tumuwada tora mufinya ke tomara ta sifata fata ji tusabere tuabere namu. Usibono. Yani era tumuabere ne horioka. Goika tumubadaka tuikira na sifata tusabere namu abere pointi yamu. Ege ndoke moelio. Tage te ukwana. Nasa bitumbo gama no ituchi para ganka. E para korunya kona yagenda matieni nembe mono. Omo gama no ito o anchiro tubekere 4 million na kimawateba. Ege simangere na basabite igorari nyakona. Na chieto ronka moeberari. Naro nado tubekere 4 million igisime kigechaka kuri mwa kimawateba. Aga siturimbe nwa. Abana babare ngamba bwa tikira skeisindi. Naro na tumekera 1.5 million na kimawateba. Oya gitari ya ito ya itumbe na jamuare. Both of them na chieta 1.5 ela abwero suwa bantu bapi moro na kimawateba. Uongo mumuro bwara tari umondomu ya. Uiria tere ya. Igankire igo mbatabi ngambi yamono fatantore no morro asumu mroyo itogo sira. Abantu bari boda boda. Ege masaba. Ka kitu njane. Lakini tora westi tuliye kage kasi kibi sende to kurusio. Na samuda support ebito kertu hato mro. Igankire igo yasama semi ama bida lo ikatoba eligar tu gate ke bage. Beche mani ya mungiki inuate wala kimate la korokwa. Inuate. Ganti gere igo ya sana semi mukeno mbaki na mani. Pia mono. Pia mono. Boda boda baki sote. Noko goto mwezi, noko goto mwezi. Ngai more. Abantu baba kishotere bwasina ibare. Enemori. Beto adoro boto. Baba. Kata ke bone. Amaya. Kurate ndamna terego. Ando weto mi amore. Tina kwano yo kwana akaro kuruchi mone manani sete rebo getu. Jeno moe musie kurbo e wode kurukubo geka. Ege tungere na ta kan kwanera. Abantu bina toro kusie e tu abia e tu no monto yo mori ngo mugusi. Asi no muro kabere we nyumba yo mugusi. Como que tutu era un bronco nene. Si hace rega. Na. Es que no vamos a hacer ahí que no. Na mando para abajo ya puede kiara. Jeta te pacho ega. Pero ari se por como tutu. Tingamos tener la si hace bien hoy en veo. Pariba con ya coja. Na mando para enchar va ver va coragera. Epa eperie ndagera bare kuria ya nachiwe. Ekera nachiwe eliogi badwate abantu bongwate meshaya lakini baka sasa ko chata gavana na gavana nchara tori. Gavana nei mbara bwa ko ngere ko senimwe. Je na bate bi galo mrava. Siasa eri ewote ne tsegi jiria. Ntoracho. Onye mogo sinywa. Inje gojo obo no so. Tewane. Na ori pegar no mwana. Pegarna. Ekera bana ba ko nyakuga. Ntuna bagaka etoko ba maiso. Bigo sinya asina etoko bareta ke sarate to bagambere. Usawono. Una bagaka. Lakini eonyo nere nkolwa. Mundu ta kuroro sana chokotaware tau. Dogorenye. Mundu ta kuroro sana chokotawararia. Etau ni bwata banyene. Nche na te baiga.
tigachache nainde ngane seya okaraki ngane seya korete ta etawo naliago cha kumanyanga basacha baiboire sawa asemoniga tegera olindirigo kwadera ndamo kaneti so ege tongo batebia no atore maega yaino pako mwisho etimu ino kuna moyo gabuya mo mokorete lakini na batebiga mo basa ko ngaino na ene mo basa ko bo no turi ngaino mbia mono gavana karo mumuro asirete ndumne stage ndware gedo so naro basa ko gada uko be uko no gavana ko yi kariwa
Kuku yende yana ya mama ro ngoli. Toro sibu baga gaiga. Bari bari ko to kwate sero ngoli gaiga.